الرسول يا هو الشفيع الأبطحي مولاي ومحمد عربي يا هو الشفيع الأبطحي مولاي ومحمد عربي يا هو الصلاة على النبي مولاي سلام على الرسول يا هو الشفيع الأبطحي مولاي ومحمد عربي يا هو الشفيع الأبطحي مولاي ومحمد عربي sebab numero Nabi bertanya langit berbuma kaji mudawa sebab numero Nabi bertanya langit berbuma kaji mudawa jika langit kaji berbuma tumpu di sini nana jika salatu ala nabi wa salamu ala rasul ya hu asyafi al-aqahi wa muhammad arabi ya hu asyafi al-aqahi wa muhammad arabi bulan dan bintang dan mata urang sinabak kamu bagatahana bulan dan bintang dan mata urang sinabak kamu bagatahana kemadi jauh berkala rumah lebatan kamu dengan kata kemadi jauh lebih terlama kadang kata ya huwa salatu ala nabi maula wa salamu ala rasul ya huwa syafi'il abtahi maula wa muhammad arabi ya huwa syafi'il abtahi maula wa muhammad arabi menyakan sebab Muhammad Zira gatangan kamahanan cipta menyakan sebab Muhammad Zira gatangan kamahanan cipta Allah pejenur masa sabar kada pelahi kena udonya Allah pejenur masa sabar kada pelahi kena udonya ya salatu ala nabi maula wa salamu ala rasul ya syafi'il abtahi maula wa muhammad arabi ya syafi'il abtahi maula wa muhammad arabi kepo adana puyan urang paliman kepo adana puyan
sebab Muhammad Sidah katakan kamu harap kita menyangka sebab Muhammad Sidah katakan kamu harap kita Allah penjenur masa sabar kan belahi dunia Allah penjenur masa sabar kan belahi يا هو الصلاة على النبي مولا وسلام على الرسول يا هو الشفيع إلا طحين ولا محمد عربي يا هو الشفيع